Kushesha nashanga omwiziba ryanjye harimu wakacupa kombazi harimu ebyenyanja bifire eshera nizitamira bwenu ninteekateka abantu ombere bihwireho bakija batema urutoke rwanje. Gurigirira mugambizi wa polisi ubichange cya Rwezi Superintendent of Police Samson Kasasira yashobora ko polisi yatangire kucondoza ahanshongeze arukamya ngo obuzubona bwegicerwa obutekerezana oburiya heitaka niriyo rumwe ogu yashobora ko polisi ine mbazi yeshangira hafamweje eri kutekateka kuba niyeterwa mu meizaga agedamu iriyo muitaka iriyo sirero obutekerezana agati ya Ketrwa Kajara hamwe na bamwe abebembezi mu district age. Polisi ya regional iriyo necondoza mushango go kuta ibintu bitakamanyire umezi tekateka ko gutwa uburigireho ebyenyanja fa hamwe na nente zimwe za famu yo mukazi kumanyiro ka Kate Akajara urigirira hari Ketrwa Kajara urugambwa kuba nuwe amaziro bwire atari kwikirizana n'abebembezi ba district ya Kazo ahanshunga zitakeri iri kusitya hectares 30 nagira ngo bamwe abebembezi ba district bose bamuhiganisa bari kugezaho kumbinga heitakeri ngo bombekeho ikitebe kikuru cyo murka bandu kuba abantu wabo nibisha nibangambara ngo bone benda kwambita kari yanje nibenda kombeka humurka nico kigambe kiba kwijana bagamba twende itakeri twenda kombeka humurka ntwendi takeri wota twirita katkombeka humurka tokwija kutunga businge nkayinkiruka nashikira abebembezi bakazo nashikira RDC chamani bona mbabimanye ibintu byanje bitandikire kandi nabo bonka babirumu tubarampire buyambi polisi yone yakazone bimanya tenkarebere muntu wene rukunyamba. Urigirira hari mukuru w'entebe ya katanu aba district ya Kazo Reverend Samuel Michakatugunda ashobora ngwita keri rikaba riri ya government umyaka yanshanzu nguna government ekaineho ibintu byayo byabebiri mu deep tanka amwe n'ikitebe ikikuru cyo murka ukufitiye habo mugenzi Abelwa Kajara uribo mukazogu bari kutungana nabo bwahati Ketrwa Kajara arahamba twazayo twatayinshongezi tukaza na mbogo twanyita umukazi aba president aba state house bakatshanga mbogo umukazi yayanga kwija cyane yizire no mu state house konke byona ikikurita amatsiko tugatere nkahi umukoti ko twerutwa mu ngogo mushango tugwa parishi ya mbogo tumanya gwa government turi kushobora kubahiriza ubwire bagezaho ukugarukana amwe n'abekeji uteriwe no kugira ngo amakago mu bebezi wihanga nago garagerezeho ukushitamo mu nshongezi ukwisyo wahati ubacire mu kuzo mukoti